U ovom klipu ćemo da se pozabavimo sa hard resetom OnePlus 3T modela. Prvo ćemo da ugasimo uređaj. Kombinacija je tipka za smanjivanje tona i tipka za paljenje telefona. Pritisnete i držite dok ne dobijete meni. Evo ovako, na kinjeskom će da bude. Vratite se korak unazad, izaberete English radi lakšeg snalaženja. Idete na opciju treću po redu, Wipe Data and Cache, potvrdite sa Power dugmetom. Tu će da vas na sljedećem koraku ponudi da presetite sistemske postavke, obrišete cache ili sve. U ovom slučaju obrisat ćemo sve. Još jedan korak koji pita da li smo sigurni. Potvrdimo sa tipkom za paljenje telefona. I sad slijedi proces brisanja i ponovnog pokretanja telefona.